Ufisa umabulala bonke umashiya abakhala bonke Othela iluku kuphela ngoba ufakta futhi uparanoid Angipusha ukujama boy, pusha ijangalala boy Nge-psycho style naye edlengu lamamala boy Emshana yekela kuthinta kakhulu man. Hayi man. Nami ngicela ukuyithenga ngakayithinti kangaka. Hayi man. Hey. Uzoyehla mshana. Yo maduma. Uthini manje? Yini manje? Ngizima kakhulu. Ngizima kakhulu basha. Angithi phakamise ikhulu. 3. Zehlisa kanjani? Mathatha magama. Madoda. Ngizima kakhulu man. Uyeke kuthinta kakhulu wena sacosha la. Hayi man. Hayi wena ungenaphi? Ungenaphi? Ngithengile 3. Ungayithinti Nkosi yami yini ungayithinti ngitshela angayithinti nawe ungayithinti uyabona nami angakayithinti chathi ngithinta nyalo la uyabona nawe chathi Malume ungayithinti shona kamalume awusothenga imoto malume ngizima kakhulu mshana ngizima kakhulu Z3 ngiyaba wena ungayithinti mshana malume ngicongiphi u1000 rand hayi mshana yabona kuze ngikuphi u1000 mshana kumele ufunde mshana ufunde ungasiyeki isikolo mshana uyayibona la uyiqale khona uziyoceda mshana hayi man nawe ngizocosha mtshela aphume la mtshela ngizocosha la ngizocosha la phuma nawe uyabona mshana yebo mshana